adik-adik sareng sami sane mangkin pepelajaran yani dewasa Bali jadi tincapang ibu. Nggih. Daud dumun ibu sampun jelaskan utawi menjelaskan indik geguritan yani dalam praktek sampun sane mangkin jadi tincapang malih indik kidung lan ke kawin. Nggih. Nanging sedurung nike ibu jagi ngepah alit-alite dados kalih tempekan utawi dua kelompok. Dados nike wasta kelompok ring selang-selang sisih niki dados manggen waste bunga utawi sekar. Nggih. Nggih terus nike pilihan bunga napi sane kanggen ring wasta kelompok ini. Kemudian nganggen napi Jepun. Nggih. Dek Budi mawar. Nggih becik-becik pisan nike. Nggih. Nggih sane mangke selang-selang kelompok nike Indayang wacen dumun materi indik kidung lan kekawin. Nggih. Terus baca materi indik kidung lan kekawin. Nggih. Minambang ke sampun nggih. Sampun api durung? Sampun. Nggih, sampun. Sane mangkin ibu jagi mentaken dumun majang ring tempekan Jepun. Nggih. Indayang nike sebut utawi ngicenen ibu imbe indik sane kesengguh soroh kekawin. Nggih, terus kalih manten Kekawin Ramayana. Nggih. Empun Yogiswara. Nggih. Kekawin Brata Yuda Ule empun Sedah. Nggih. Miwah empun Panuluh. Nggih. Patut pisan dicen komplokan tangan majang lihat berarti. Nggih, sare mangkin ibu mentaken majang ring tempekan mawar. Napi manten soroh utawi imbe ring kidung indayang nike sebut kalih imbe manten. Nggih, terus Kidung Malat, Kidung Wantisari. nggih, patut pisan nike. Icen komplokan tangan. Nggih, sami nike tempekanyane sampun becik pisan nyawis pitaken ibu. Nanging ibu koreksi nggih majang ring tempekan Jepun. Indayang nike wacen empu nike sampunang empun nggih. Jelasnyane yen empun nike meliana talar artinya. Nggih. Nike wacen empu imbanyane jadi empu Yogiswara kita nggih. Jelasnyane tempekan Jepun belajar malih nggih. Nggih. Untuk tempekan mawar nike sampun becik, sampun cepat menjawab nggih. Sami sampun becik manut ibu. Biasane nike bukunyane wacen malih ring jero selang-selang utawi di rumah masing-masing. Duaning malih hauku irage jagi praktek indik sane pertama indik kidung dumun nggih. Kidung kanggen ring pure nggih. Mila kadya sapunika ibu cingaken sampun sami ngresep. Enten sane jadi pitakenan malih. Dan nggih, sami sampun ngresep. Sampun? Sampun. Nggih.